اف چند روژن پارلمانتری دم پارتی وانه سینان چیفت یورک لگلک باجار و باجارو که باکور کردستان دچه نوا زوین چاندنیه. گوه دده پرسکریکن جودکار و پالیان گوه دده پرسکریکن هلبرینه رانجی اوه خودی وان زویان. امین های اکثر بچنه جم برای سینان چیفت یورک و جه بپرسن که گلو چه پرسکریکن چاندنیه و کارکرین دم سالیین چاندنیه و خودی زویان هنه برز چیفت یورک دم باش تو بخیر هاتی روداوه زور سپاس کسی تو قابل جوارا بله سدما و گرا و لناوا جودکار و کارکر و پالیان چیه گلو هوند انجام در راپوره که آماده بکن پیشکشی پارلمنتوی بکن؟ گلک سپاس سریدا امیرو وقت نوچکا گران هم به حسیان شش پشمرگه می قهرمان یه کماله سورشا کماله کردستان روجلا دست امبیجن رژیم فارسی هاتا قتل کرن امل پارتی سورشا کماله را جگل مرا سرساقی دخوازن و هرشی بتوندی شرمزار دکن و ام دبیجن که کی هرشا رژیم فارسی دکه اوز هرشا کردستان دکه هرما کردستان دکه او نرمش شاشیا که مزنه ام جارده سرساقی جگل خورو از پارتی سورشا کماله را دخوازن موک پارتی کمیسی کردستان بریاردان مگو و کارکر هری بندس هری وک بزور و زور دستی دخوات دا خبات دکن ام ای سال و پلانسازی که مشکل باجار به راندو به وکم به انتکلی به هایداری مسئله از زبیا کرد آرمانشه بو ام دوسته که آمده بکن نه هم آمده دکن ذاتی و دوسته وقت به دسته و راگشتی را پروا بکن یاده زید مجلس دا هم سازی گلم پریده هم زید امبیجن داخانی ده پیسکره که وانا دورو برفره بین زمان حاجه ده که وانا که نمونه ورم مجلسی گوتن اخواه بین زمان هر زده و کن بین توتون هم اندمیک یا چلیکانه که وانا داخست که ورم مجلسی بله. جبوه با زبیه گریم و گودا سر لکوی داری هونگریان برایز چیفت یورک کی جان باجارو کن؟ امثالی دا چون رخای وک گنده دوین یا قوالق یا جرنی رش پاشی ام چون نافچا آمده چنار پاشی ام در بازوانه بونم وگریان ام چون سمس ملت ام چون نافچه و دوان شهر و آشا داوه وقت ام بین سر کارکر دمسالی امشمشه پاشیز ام چون سمسوره نافچه چلیکانه لسر مگودا سر هلبرینی ره توتونا اندامیکیا چلیکانه پرسکریکین سرکیین جودکاران دوی دمه ده چنه کوبراستی هر تشت بها بویه ده هاتوان روش بروش ده حلکیم دبه نمکارن ده بارا خواه بکن روژانه امگلی و گازنین وان ده بهیزن چه دخوازن جواره وره کرن؟ دخوازن وانه هری گرینگ ابه دبیجین که وقت ام بین ام ده چینه را دکن دون مزاته لی ام پنجه دفروشن به پنجه للمارکت ام دهونن ام کراز یعنی اگر بین مشمش ام به پنجه یا ام 20 دفروشن للمارکت ام بین ششتی هفتی یا سدیه یک امین دخوازن و نابر فروتانه بود و کم بین نابر گلده او اوی مزل لولی را دیوی مازوت و گوبره همو اوی که بوک زبی خود بچین چاند بکن بوک وکم آمده بکن گنم جه آنم بیجن میوه و سبزه گله جوان گوبره مازوت بهادویه همو حاجت ام بیجن جودکاری گرانده و گله جودکارا تراکتور فروتن بعد تراکتورن هم بکرن فروتن جبوه دبیجن که دولت گرک آلکاری مبکه گرک آلکاری جودکاران زراعت زیاده بکه به شکلی امریکان برداشت بکن امریکا ارد زبی خبر دادن نکنه وکن بین مصرف مدر خبر دادن بعد گرم باجه در دیشات داشتم گله کسان دفج چاندنی بردای برز چیفت یورک تو آمارک دوی درباره ده وب دست خستیه
وەک هێژمار دەستمەدەنە لە gelek bajara me guhda se li wanê hetanê em bêjin Cirnêreş gelek cotkarê biçûk dibêjin ê mezîneta ê biçûk dibêjin bi vî şekl û şemalî em nikanin debara xwe berdewam bikin em nikanin hilbirinê dewam bikin me berê li mintiqa wêran şehrê me du hilberîn diçan wek em bên gelin paşê yan Misir niha em tenê yakî nikane çan bikin çima defet em tune ceyran gelek girane bi milyona ceza ceyran diye me em kar nenin cerziş me de ceza diye ceza gübre wek em bên mazot her zide problemi wan ê mezine o kredi bankê faizê bankê herî girînin jotkar dixwazin ki ew barana li ser wan sivik be ew nebe em berdidin zatî berdidin li gelek bajar ez berdidin nafez berdidin بله برز چیفت یورک هون به حسیان و هست پیکر کو فرق و جداهی یک دنابرا جودکارین کرد و ین ترک ده هیا لباجار ترکیه انگو پشتگیریا دولت ده فرق و جداهی هیش بوی جودکاران زیادتر هیا مجلس da çend nexşerê hanî ziman rada ser gelen saziye gelen perîtir ew nexşerêzî em bên wezareta teknolojî û sanayiyê Türkiye'de xistin. Dulwan her yan her çar nexşereya dinirî Kurdistana Bakur eşkereyekî feqîr maye yan kademe sêyemîne, çaremîne, şeşemîne. Her kademê de kî jalê de lê binire Kurdistana Bakur herî qelse li hêla aborî li hêla wekem bên geşbûna aborî û civakiyê de ew siyaseta devletê siyaseteke etnîk e mehanî ziman bi taybetî em mînaf me goz zaten we gap çêkir ji bo ku em bên mintiqa rojhilata Anadoluya başûr bi ser keve ve dap çêkir Doğu Anadolu projesi ve o wekem bêjin ew mintiqa bi ser keve lê gap dap ve çêkir lê riha agir û wan di heştê û yek bajara da bajarê yoksul ê feqîrê herî binin. بله برز چیفت یورک پرسکه دن جی د درباره کارکر و پالین دم سالی ده است خوازم بکم گلک جن و زاروگ د ناوان کارکر و پالیان ده هنه د ناوان زویان در راستی گلک پرسکره کانتین چبون پرسکره که وانه سرکی جواره بحث کرن گلو؟ Gelek spas me evra hemû gişlî not kistandin em dosyama dedikine me çi dît li wan zeviyû li erda em bê xeber çûn zaten me çi dît me dît ki êk xebatkarin malbat bi zarokê xwe bihatin dayikê me dapîlê me bapîlê me zarok û jinê Kurdan bi xwe bihatine malbat yek didî dibin germahiye herî zêde de dişkibûlin yani em bên nabera çel û pênce derece de germayî de dişkibûlin zatî tilwana dinirî serê xwe herî zêde girêdan e serê xwe çavê xwe cil û berkê giran li xwe kirineke dijî tava germayî xwe biparêzin çarê wî piskirêkê wan e herin girî sivê saet şeşa re dest bi kar dikin êvarê saet şeşa hatta 12 saat saetekê naber didin lê dora 11 saet de dişkibûlin berê bê 100 salî gelo em dizanîn kevkera mafê wê sandekekî 8 saeta bişkibûlin lê hîn li ser zevî û erdê Kurdistanê daha yan 11 saeta karkerê me dişkibûlin karkerê demsel Sivê hede tenduristî de gelek piskirêkê mezin herin me pirskir me hat du pişkan marek li ve bigre hûn çi bikin yan hûn bin qeyranaka dil bigre lêk hûn çi bikin bu zahmeteke herî mezin e heta em bigrin nixweşxanê zaten ê bimire zanîn me deh caran zaman me got ki gerek ki ambulansê seyar herin li ser ji bo karkerê demsela meselê de ji bo dayika ji bo jinan gelek girîng e em bên tenduristî de gelek girîng e tuvalet ya em bên şerşo û ava pakış herî probleme herî zêde me dît ki zarokê me geleka zarok şagird û zarokê zanîger xenandine hineka gotin ki me mekteb berdan me niko bixandina derfeta me aborîtin nebû hineka gotin me zanîger xezanş kir derfeta me tune ku em herin ji bo wê piskirêkê herî girîng mafê wan ê çandinî û wekem bên civakî tinene sigorta tine em bên mûçekê min li derekê nesir hezar disînin rojê li derekê hezar û disî disînin o set nan li ser wan e navî de set xwazî wekem bên perê çewşê
بله برش چیف جورک و راپورا و کنگی درکوه امی کنگی ببینن ام نها هین ام بردام بکن للرحای لمنطقه دیلوکه و وک ام بیجن باجار دین نها اوین دو درکب فسکه درکبه کارکری هر سر زبی فسکا هر سر ایسوتو وک ام دان باجان رش و شور بدن بر هفته ام بخوازن مهنی وقت دشن نازی وانا زی بردام بکن پاشی ام وقت بکن راپور جوار را دست بکن gelekî spas birê Sînan Çîftgürek parlamenterê Dem Partiyê Wanê tu ji dîlokê gel me bûyî zor spas.